Ki contractor ka jala ki badan hapo ka shatri jang ka Public Health Engineering Contractors and Supplies Association menen kasngi ka chupotri unaitung arhaja arpusaw kila leje kindu ya Marshals and Marak u menteri ubadai pet ya katanat PHE ban pin paw ya ka jingdawa jangki ha ka baya day ber ka scheme jang ka New Shillong Water Supply Scheme Phase 2. Haba Crench kilat patai kubor uba Robertson Lamare ubalong President bat uba Gilbert lalu ubalong unong ay kitin jang katika kinhun kila ong baka sarkar ya ka scheme jang ka Phase 1 la ash ki company ne shi contractor ki banabar ka jala na ka daw baki contract ka jala kimla ban pintray bat kila dawa na ka sarkar bakan bahakam leme ki contractor ki bana ka jala ha ka Phase 2. Mga kaliang dulu belum cimcia, akba kilokan terus berok ke kidio kamna. Aku bakal lomenta, buat ni kikam lah siapa lebih dari bani semua. Jadi mana ni ban semua, macam tu bayar kan ni kan New Shillong ke Phase 2, wah kikam berok ke di banai, jadi local contractors. Hoi ki kalau kerja siapa kalau problem kisam ki company si bana baru tang mengi ki kontrol ki bana po jela la jong lu inum la ki bun ki kam ki ba ki peran kam ki machine si ba ni nang ni po jela jong ni padon tendai habi dei bukan ni kebantahi imla lat ni ki companies tendai ke pengikan ba ki beri kelompok sarkar ke penian ki different department kalau mo ba ki kam ki ba ni ki local control ni la tikin subhaban ai sengi kin man ngiru ila jasar ber ki department oper tikin ai lak langi kontraktor man ngibun ki tas kontrol ki bala menteri ki kam tendai ko mangi ka perspel ki jungi kalau ba ya ki kam bangila ki ban ai sengi ban phya langi kam dai ka bangim la ngi oi pi ngim kwa dai kum kane menta kumasan spa kro tam dai ka ba ngi ngidum la ngi lai kan syai bar ki bor ki ba lor jo PhD department la persyai ngi bangila honi ki persyai jo ki mar ba ya kane kam ni dila khat ki firm banabar bikin le mar ki ong ba kadai ka sin ka ban ningkong tam po ka jela jungi kadom long kum ka mau khang kani deka first time ko state jungi baki engineers kin experience kani rekam dekat nutam ni kalau bijing ingi kontraktor ngata nimyo ban supervisor di babiang kana aku bijing tingi ru habide bagadi bentangi sohun tenda ya kani ka siajar kur kotam ila ikan iki bagadi ka Phase 2 ila ilat pat control jungi nama dei involve ki pipelines ki reservoir ki tang kini tai bobon ba ikini pat kini ya step by step kini ilat pat kontraktor jungi kanang bagi longka la ai kamai jam media ki presentation hai minister Nugrom MN Marak di panakalian jungi ru istran ba ila simkia bar ila pular hidu ba oh ya kan ke Phase 1 te kuma apply tip hi kadai ke sya bagi dumla ngi kadai ke sin baning kong du apa ke jela jungi pilkam pada kalau sukses ru kadai ka buram ru iki engineers jungi di pana ke jela jungi bat nomor ba company ni firm pana baru hapsim ke jikit clear raja iki ke Phase 1 te tadaw kalau ke jingi ngi ban di pana po ke jela jungi mangi dumla di hendrai pede nak kalian juga ulah simkia ba ya kan ke Phase 2 bat unle ku mangi ong bat ni lagi presentation bat istran abi de berkata kenapa kalau kala ai kamai jampat iki kontrak sebelum di department